Wenganiza wethu impela trend indaba phana ke enkundleni zokuxhumana njengoba sekuvela ukuthi ke uShiko Thwala usebophise ke amadodana wakhe ke amabili okuwulongwe Thwala naye ke uSilo Thwala engalo ke usuku ke lwangesonto. Bafowethu impela phamba sikhuluma kakhulu ke ake sinibingelele kuyona ke imboso MTV sithi njengoba usaqala ungena kuyona i-channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo ezitrendayo. Ke wenganiza uthi impela trend indaba phana ke enkundleni zokuxhumana kuvela ukuthi ke owayengumculi ke uShiko Thwala usebophise ke amadodana wakhe ke amabili okuwulongwe Thwala naye ke uSilo Thwala. Bafethu impela uthema ngabe iphawula phana kuShiko Thwala athi ke impela ke akasenamsebenzi nokuthi ke angabheleka kabi ke kuba phephandaba kodwa ke impela ke yena ngeke ahlale ke abukele ke abantu ke abazigqila ke zama drugs baqhubeke ke nokulokho ke bemtshontshela uthi cha impela ke angeke ke aze athule. Uthi uyaziqinisekisa ke lezi ndaba uthi ke ngalesikhathi ke bengekho la eSouth Africa USA indodana yakhe ke uLongo Thwala naye ke ubhuti wakhe ke bahlanganile phela ke bayo ntshontsha phana ke izinto zakhe ke esitulo. Uthi kuLongwe ke lona ke ngangimxoshile ke ekhaya ngenxa yokusebenzisa zona ke iziyobisi ubese ke eseqaphela ke ubonda wayoqhekeza estudio sam wantshontsha ke izinto zami. Uthi mangabe iqhubeke ke wathi ke ulibonile ke uthando lwalona ke ongasekho ke emhlabeni uHope Zinde nabanye ke abazali ke abaningi bebulawa ke ezingane zabo ngenxa yokusebenzisa ke ama drugs. Uthi ke uLongwe Thwala naye ke ubhuti wakhe komncane bebelokho ke bemtshontshela kusukela nje kudala. Uthi yabona ke manje naye sengithathe isinqumo sothi ke yabona ke manje ke sengenele sokufike lapho ke impela ngisengicike khona ke abahambe bayobhadla ke ejele. Bafethu impela kusho njalo phana ke uShiko Thwala ke njengoba ke esebophise amadodana wakhe amabili okuwulongwe Thwala naye ke uSilo Thwala. Bafowethu impela ke thina ke simboso sithi MTV sithi ke zinjalo bese siphathele zona kodwa nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.